ubu hashize iminsi 39 Donald John Trump atangiye gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda ya kabiri nka perezida wa 47 w'iki gihugu. Gusa kuva yatangira gutegeka Amerika, impinduka zijyanye n'ibyo yavugaga yiyamamaza zatangiye kwigaragaza, by'umwihariko izerekeye intambara ya Ukraine n'Uburusiya ndetse n'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amahanga. Perezida Trump afatanije na Elon Musk birimo kuvuga ko barimo gusenya imibanire imaze imyaka irenga 80 hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zazo zo mu burengerazuba bw'Uburayi zihuriye mu muryango w'Uburayi ndetse na OTAN ntabwo babanye neza, cyane cyane kubera Ukraine. Ndetse Donald Trump ubwe na Volodymyr Zelensky nabo ntabwo babanye neza, kubera ko ubungubu Bwana Trump arimo arumvikana n'Uburusiya, Ukraine itabirimo, ndetse arasaba ko intambara ihagarara abanyaburayi na Ukraine batabigizemo uruhare. Donald Trump ni urimo kugena amategeko y'umukino. Donald Trump abanyaburayi barimo kumushinja gukora ibintu mu nyungu za Vladimir Putin, ndetse ngo ibi bizagira ingaruka. Ubu arimo arakora ibishoboka byose ngo yishyuze Ukraine amafaranga yose yahawe na Joe Biden yasimbuye ku butegetsi. Ni no muri urwo rwego Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bumvikanye ko bagiye gusinyana amasezerano y'uburyo Amerika yacukura amabuye y'agaciro n'undi mutungo kamere wa Ukraine, hanyuma Amerika nayo igakomeza gufasha Ukraine mu bya gisirikare. Perezida Volodymyr Zelensky ubu ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari yagiye gusinya aya masezerano. Gusa mu gihe aya masezerano yari agiye gusinywa, Donald Trump wari kumwe na Vice Perezida we J.D. Vance batonganye bikomeye na Volodymyr Zelensky imbere y'itangazamakuru muri Bureau Oval, ni ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni uguterana amagambo gukomeye abantu batari barigeze babona mbere hagati y'abategetsi bakomeye imbere y'itangazamakuru. Dore amagambo akomeye aba bagabo bavuganye kugeza ubwo Volodymyr Zelensky asabwe gusohoka mu biro bya Donald Trump ngo azagaruke yamaze gutekereza neza. Ubwo Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yageraga ku biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, White House, icyamugenzaga cyari ibiganiro bigamije gushaka umuti w'intambara imaze imyaka 3 ishyamiranyije igihugu ayoboye n'Uburusiya. Icyamugenzaga kandi kwari ugushaka uburyo Ukraine izishyura ikiguzi cyatanzwe na Amerika muri iyi ntambara, ikacyishyura ikoresheje umutungo kamere wayo. Gusa ibintu byahindutse mu kanya gato bakirimo kuganira, ubwo bari bagiye kwinjira mu mwanya wo kuganiriza itangazamakuru ibyavugiwe mu biganiro. Ibintu byadogereye. Abari imbere y'abanyamakuru ni Donald Trump, Vice Perezida J.D. Vance na Volodymyr Zelensky. Ibiganiro byatangiye Donald Trump ashinja Zelensky kuba afitiye umujinya mwinshi Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, ndetse yashimangiye ko we icyo yifuza ari ukurangiza iyi ntambara aho gushyigikira uruhande rumwe mu zirwana. Donald Trump yavuze ko ashobora kuba umuntu ugoranye. Aturashaka ko ngorana? Nshobora kuba umuntu mubi ugoranye wa mbere wabonye mu mateka. Ibi byafashwe nk'ubutumwa yageneraga Zelensky wari umwicaye iruhande, ariko ubona atishimye na busa, atishimiye ibyarimo biganirwaho. Uburakari bwatangiye kuzamuka aho abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari batangiye kuvuga iby'ibiganiro by'amahoro hagati ya Zelensky na Vladimir Putin. Vice Perezida J.D. Vance yasabye ijambo maze yunganira Donald Trump mu byo yavugaga. Avuga ko igihe kigeze ibiganiro bigahabwa umwanya kubera ko inzira y'intambara nta musaruro yatanze. Ati gituma Amerika iba igihugu cy'igihangange nuko Amerika ikoresha inzira ya diplomasi, ari nabyo Perezida Donald Trump arimo gukora. Iri jambo ryarakaje cyane Perezida Zelensky wari wicaye aho ngaho arebana umujinya n'uburakari budasanzwe. Mu ijwi ridasohoka neza yahise asaba ijambo, abaza Bwana Vance ati nakubaza ikibazo. Vice Perezida Vance atazuyaje ati yego. Zelensky wavugaga ururimi rutava mu kanwa kubera umujinya yagiye mu mateka asobanura uburyo Perezida Vladimir Putin yatangiye kugaba ibitero kuri Ukraine kuva mu 2014 hagakoreshwa inzira za diplomasi, ariko ntibimubuze gukomeza gutera Ukraine.
yasobanuye uburyo Perezida Putin yarenze ku gushyira mu bikorwa amasezerano y'ibiganiro ndetse no guhagarika intambara. Aya masezerano akayarengaho yose ntacyo yitayeho. Abaza Vice Perezida Vance ati diplomasi uvuga ni nyabaki, urashaka gusobanura iki? Bwana Vance yisobanuye avuga ko icyo yashakaga kuvuga ari diplomasi izashyira iherezo ku ntambara igiye gushwanyaguza Ukraine. Mu gihe Zelensky yaragiye gusubiza, Vance yahise amuca mu ijambo mu buryo bwahuranyije ati Perezida, ndatekereza ko ari agasuzuguro kuza muri Bureau Oval ukitwara gutyo imbere y'itangazamakuru. Zelensky wari ukunje amaboko yazunguzaga umutwe ubona rwose yarakaye cyane. Ariko ubwo Vance yakomezaga kumubwira amutonganya cyane, amubwira ko Ukraine ifite ikibazo cy'abantu ijyana ku rugamba. Ati wakaba yishimira Perezida Trump urimo kugerageza gushyira iherezo kuri iyi ntambara. Zelensky kwihangana byamunaniye, yongera gutera hejuru aca mu ijambo Vance amubaza niba yarigeze agera muri Ukraine ku buryo azi neza ko igihugu cye cyabuze abasirikari bajya ku rugamba. Vice Perezida Vance yabanje kurya indimi ariko asubiza ko azi birimo kubera muri Ukraine nubwo atahageze. Vance yakomeje amuhata ibibazo, aturahakana ko mudafite ikibazo cyo kwinjiza abasirikari mu ngabo zanyu. Ese ntabwo utekereza ko ari agasuzuguro kuza muri Oval Office ukabwira nabe abayobozi barimo kugerageza kugufasha? Zelensky yahise asubiza ati cyambere mu ntambara buri wese aba afite ibibazo, ndetse namwe Amerika mufite inyanja ibakingira ibitero by'amahanga, ubu murumva nta kibazo mufite, ariko muzakigira mu bihe biri imbere. Trump wari watuje arimo kumva ibyo biganiro by'amakare yananiwe kwihangana, ahita aca Zelensky mu ijambo ati ibyo ntabwo ubizi, ntutubwire uko tuziyumva mu bihe biri imbere, turimo kugerageza gukemura ikibazo, ntabwo ugomba kutubwira uko tuziyumva mu bihe biri imbere. Perezida Zelensky yahise agabanya ijwi ati ntabwo ndimo kubabwira uko muziyumva, ndimo kugerageza gusubiza ikibazo. Trump wari warakaye cyane yongeye abwira Zelensky ati ntabwo uri mu mwanya wo kugena uko tuziyumva, tuzaba tumeze neza, ntabwo uri mu mwanya mwiza rwose, nta kindi ufite cyo gukora, urimo gukina n'ubuzima bwa miliyoni z'abaturage, urimo urakina n'intambara ya gatatu y'isi. Mu gihe Trump yavugaga atunga intoki Zelensky, uyu nawe yageragezaga kumuvugiramo yisobanura, ariko ijwi rye rikaba rito cyane ku rya Trump wavugiraga hejuru arebana na Zelensky mu mujinya mwinshi cyane. Donald Trump yahise amusubiramo ko arimo gusuzugura Amerika, ati ibyo urimo gukora urimo kubahuka iki gihugu. J.D. Vance yahise akomerezaho ubwo Zelensky yari yabuze uko yisobanura hagati y'aba bagabo babiri bamurushaga ijwi. Banavugaga icyongereza neza cyane biboroheye, mu gihe we yakunze kudidimanga ashaka amagambo yo gukoresha. Vice Perezida Vance yibukije Zelensky uburyo yashyigikiye abademokrate ndetse akanabafasha mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ubwo icyo gihe cyose Zelensky yabaga arimo kugerageza kuvuga yisobanura, ariko ijwi rye ntiryumvikane habe na gato. Mu gihe yabonye akanya gato ko kuvuga wenyine, yakojeje agati mu ntozi ubwo yabwiraga Vance ko kuvugira hejuru atari ko gutanga igisubizo cyumvikana. Ijambo ryarakaje cyane Donald Trump wahise amusamira hejuru, ahita amubwira ko Vance atarimo kuvugira hejuru, ati igihugu cyawe kiri mu bibazo bikomeye. Bwana Zelensky yatakambiye Trump amusaba ko yakongera kumuha umwanya agakomeza agasobanura igitekerezo yaratangiye gutanga nibura kikarangira. Trump amutunga urutoki atoya, nta mwanya ubona, wavuze igihe kirekire. Volodymyr Zelensky yahise yicara areba imbere ubona yumiwe bimwe bitavugwa. Agahinda, umujinya n'uburakari byose byahuriye mu isura ye. Donald Trump yakomeje kubwira nabi Zelensky, amubwira ko Ukraine yahawe miliyoni 250 z'amadolari na Amerika. Ingingo Zelensky yashatse kujyaho impaka
ariko ntiyabitindaho. Trump ati iyo utagira ibikoresho bya gisirikare bya Amerika, iyi ntambara yari kuba yararangiye mu byumweru 2 gusa. Donald Trump wari warakaye cyane, yahise avuga ko bizagorana gukorana gutyo. Ubwo Zelensky ntiyatuje, yahise akomeza guterana amagambo na Vice Perezida Vance. Donald Trump yahise afata ijambo, avuga ko ikibazo cya Zelensky ari uko adashaka amasezerano y'agahenge. Volodymyr Zelensky yamuvuguruje, amubwira ko yashaka ariko ko akeneye icyemeza ko Uburusiya butazongera gutera Ukraine. Donald Trump ntabwo yabyitayeho, yamubwiye gusa ko agomba gushimira Amerika ndetse ko nta mahitamo yandi asigaranye. Hari umunyamakuru wahise abaza Donald Trump icyo azakora mu gihe Uburusiya na Ukraine byagirana amasezerano y'agahenge ariko Uburusiya bukayica, nk'uko Zelensky yabivugaga bwabigenje mu bihe byashize. Donald Trump yasubije ko impamvu bishe ayo masezerano ari uko batubahaga abayobozi ba Amerika b'icyo gihe, aribo Barack Obama na Joe Biden. Gusa we ngo Uburusiya buramwubaha. Donald Trump yavuze ko mu gihe Zelensky atakwemera gusinya amasezerano y'agahenge ngo Amerika izahagarika gufasha Ukraine. Ibi bikimara kuba, bamwe mu bategetsi bo mu Burayi bagaragaje gushyigikira Perezida Zelensky ndetse bamubwira ko atari wenyine. Aba bategetsi b'u Burayi bakomeje kugaragaza kutishimira iyi mikorere ya Donald Trump ndetse bamusuye ubudasiba kugira ngo baganire ku mikoranire imaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Mu minsi nishize, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabaye umuyobozi wa mbere wo mu Burayi wasuye Donald Trump kuva yarahira. Ku cyumweru ku itariki ya 23, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Emmanuel Macron yasuye Amerika mu gihe Amerika yamaze guca amarenga yo guhindura imiterere y'imikoranire yayo n'Uburayi. Ibiganiro by'abayobozi bombi byagarutse ku miterere y'ubufatanye hagati ya Amerika n'ibihugu biri mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ubufatanye bwarushijeho kujya mu kaga kuva Trump yajya ku butegetsi. Amerika irifuza ko Uburayi bwongera ibyo bugura muri Amerika, mu gihe ibihugu by'Uburayi nabyo birimo kurushaho kunenga imyitwarire ya Amerika muri ibi bihe. Ndetse kandi andi makuru avuga ko intambara ya Ukraine ari kimwe mu byaganiriweho kubera ko Uburayi na Amerika batumvikana ku buryo bwo gutwara iyi ntambara. Donald Trump yasezeranije kuyisoza vuba mu gihe Uburayi butabibonaga gutyo. Ntabwo byavuzwe ariko umutungo wa Ukraine uri mu byavuzweho cyane kubera ko biravugwa ko Ubufaransa nabwo bushyira ikiganza cyabwo ku mutungo karemano wa Ukraine. Minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa Sébastien Lecornu yavuze ko igihugu cye cyifuza kujya mu biganiro na Ukraine ku bijyanye no gucukura umutungo kamere wa Ukraine. Bwana Lecornu yabivugiye mu kiganiro yagiriye kuri radio ikorera mu Bufaransa France Info ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa kabiri mu 2025. Yahishuye ko kuva mu kwezi kwa 10 mu 2024 Ubufaransa bwaganiriye na Ukraine ku buryo bwabonamo ibikoresho by'ibanze bikenerwa n'inganda za gisirikare. Ibiganiro nk'ibi nibyo byari bimaze iminsi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine bigamije kwishyura inkunga y'intambara iki gihugu cyahawe mu ntambara imaze imyaka 3 n'Uburusiya. Ariko nk'uko twabivugaga, aya masezerano ntiyasinywe. Ku rundi ruhande, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagaragaje ko nawo wifuza kugira uruhare mu gucukura umutungo kamere wa Ukraine. Lecornu wavuga ko Ubufaransa bwo budakeneye kwishyuza Ukraine, ahubwo icyo bagambiriye ngo ni ukugirana amasezerano arambye n'iki gihugu. Ati inganda zacu za gisirikare zizakenera ibikoresho by'ibanze byo kujya muri systeme z'intwaro zacu. Ntabwo tubikeneye umwaka utaha, ahubwo tubikeneye mu gihe cy'imyaka 30 cyangwa 40. Perezida w'Ubufaransa yavuze ko igihugu cye kizakora ibishoboka byose kikajya mu biganiro birimo guhuza Amerika na Ukraine. Ukutumvikana kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi ubu kuri ku kigero cyo hejuru cyane kubera ko nk'ubwo mu minsi 3 ishize Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kwibasira umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, awushinja kuba warahombeje igihugu cye.
ashimangira ko agiye gushyiraho umusoro wa 25% ku bicuruzwa byose biva mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibi yabivuze ku itariki ya 26 y'ukwa kabiri mu kiganiro n'itangazamakuru mbere y'inama ye ya mbere y'abagize guverinoma. Trump avuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagize Amerika igikoresho cyawo ku bijyanye n'ubucuruzi. Avuga ko abifitiye umwanzuro, ariko ni mu gihe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uvuga ko utanga inyungu zikomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'uko Perezida Trump avuze ko azashyiraho umusoro wa 25% ku bicuruzwa bituruka mu bihugu by'Uburayi, Ubudage n'ibindi bihugu byatewe impungenge n'uyu mwanzuro, kubera ko ngo ushobora gutuma ubukungu bw'ibi bihugu busubira inyuma. Hari amakuru avuga ko ibi bihugu nabyo bishobora kuba birimo gutegura uburyo bizongera umusoro ku bicuruzwa bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Donald Trump yashyira mu bikorwa iki cyemezo. Ibyo bihugu bivuga ko bikwiye kureka kwishingikiriza kuri Amerika, cyane cyane mu birebana n'umutekano. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer. Yavuze ko nta bufasha mu bya gisirikare azaha ingabo z'Ubwongereza niziramuka zigiye mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Ukraine. Ibi yabivuze amaze guhura na Bwana Starmer mu biganiro bagiranye. Keir Starmer yari yavuze ko Ubwongereza bwiteguye kohereza ingabo zabwo muri Ukraine mu butumwa bw'amahoro, igihe amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya yaba yemejwe. Ati ndimo gukorana bya hafi n'abandi bayobozi bo mu bihugu by'Uburayi kuri ibi, kandi ndabizi neza ko Ubwongereza bwiteguye kujya ku butaka no mu kirere cya Ukraine mu rwego rwo gushyigikira amasezerano. Ku rundi ruhande, Donald Trump yabajijwe niba Amerika izatanga ubufasha igihe ingabo z'Ubwongereza zaba zisumbirijwe n'iz'Uburusiya. Avuga ko ingabo z'Ubwongereza nta bufasha zakenera kubera ko ngo zirihagije. Ati zabasha kwiyitaho neza. Byumvikana nko kwirengagiza, ariko ntabwo ari ukwirengagiza. Ati murabizi Ubwongereza bufite ingabo zikomeye n'igisirikare cyiza, kandi bazabasha kwirwanaho. Emmanuel Macron nawe yari amaze igihe gito aganira na Perezida Donald Trump ku birebana n'umutekano wa Ukraine. Ku rundi ruhande, umuyobozi ushinzwe politike mpuzamahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Kaja Kallas yavuze ko ibiganiro byose biganisha ku kugarura amahoro muri Ukraine bigomba kwitabirwa n'Uburayi. Yabibwiye BBC ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa kabiri ubwo umunyamakuru yamubazaga uruhare umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ufite mu biganiro biri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Yarasubije ati amasezerano ayo ari yo yose ku butaka bw'Uburayi akwiye kwemezwa n'abanyaburayi. Kallas yavuze no kuri aya masezerano Ukraine yari igiye kugirana na Amerika arebana n'amabuye y'agaciro, amasezerano atari mu Burayi. Uyu muyobozi yavuze ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya atifuza ko intambara yo muri Ukraine yarangira, ahubwo ko yifuza agahenge kugira ngo abanze yisuganye azongeraga ibitero. Gusa ku rundi ruhande, birasa naho Donald Trump ibintu byose arimo kubibaramo inyungu nk'umutegetsi w'umucuruzi. Bivugwa ko nubwo ashaka kugirana amasezerano na Ukraine yo gucukura amabuye y'agaciro, ariko ngo birashoboka ko arimo no kureba uburyo yakorana na Vladimir Putin mu kubyaza umusaruro umutungo kamere uri mu bice bya Ukraine Uburusiya bwigaruriye. Perezida Vladimir Putin we yatangaje ko yiteguye gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro y'igihugu cye, cyane cyane ari mu bice byahoze ari ibya Ukraine. Mu cyumweru gishize, Perezida Putin yavuze ko yiteguye iby'iyi mikoranire na Amerika. Amabuye ashobora kubyazwa umusaruro nayo mu bice bya Donetsk, Luhansk na Zaporizhia, byose byahoze ari ibya Ukraine ariko biza kwigarurirwa n'Uburusiya. Mu kiganiro Donald Trump yagiranye n'abanyamakuru, yavuze ko yiteguye kuba yakorana na Putin muri iyi gahunda. Ati nakwishimira kugura amabuye y'agaciro ku butaka bw'Uburusiya niba byashoboka. Ati bafite amabuye y'agaciro meza ndetse na petrol na gaze. Ni ibintu byiza cyane.
ati ni na byiza ku Burusiya kubera ko twakorana ubucuruzi. Ati bafite ubutaka bufite agaciro kandi butarimo gukoreshwa, ku bw'ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Bwana Putin aherutse gutangaza ko igihugu cye kigiye gushyira imbaraga mu bijyanye no kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro gifite, cyane cyane hubaka ubushobozi bw'imbere mu gihugu. Gusa ashimangira ko yiteguye no gukorana n'ibindi bihugu bibishaka birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi yabitangaje mu gihe Amerika imaze igihe igaragaza inyota y'amabuye y'agaciro ya Ukraine. Trump yavuze ko agomba guhabwa aya mabuye afite agaciro ka miliyari 500 z'amadolari kugira ngo Ukraine yishyure inkunga yahawe n'igihugu cye mu ntambara imaze igihe irwana n'Uburusiya. Iby'iyi ntambara imaze imyaka 3 n'iminsi mike ntibiramenyekana neza aho birimo kwerekeza. Gusa ikigaragara nuko zamaze guhindura imirishyo mu mubano hagati y'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva Donald Trump yagera ku butegetsi. Ntabwo uyu mubano umeze nk'uko wari umeze ku butegetsi bwa Joe Biden. Ariko ibi ntawe byatungura kubera ko Donald Trump yari yarabiteguje bose mbere yuko agera ku butegetsi.